MTV. Olé, 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 olé. Топ клип вперед. Сәлем достар. Эфирда топ клип жиылма футбол командасы. Бүгін мейданда 15 ойыншы һәм аларның тренеры мин Рамил Шарапов. Сіз белгілі бүгін хикімдарлар ролінде. Демек, башлыйбыз. Бүгінгі темабыз футбол. Ни қызғаныш, бір ойыншыбыз білән сау булашырға туры келе. Клипні тапшыру қысаларында соңғы тапқыр қарап өтейік. Топ клип жиылма командасына бір ойыншыбыз қошыла. Аңа оңышлар тілейбіз. Һәм әлбәттә сіздің тауышларыны күтіп қалабыз. Вперед! Килешіп тезірәк, сен меңа керек, сен дейіп дебә, ашқына үйрәк. Сенің зұр бүләк, келіңді тезірәк, сендей асыл құш, дүнияға сирәк. Ашып кел, аққышып, балқып сен, көңілім қояшып. Ашып кел, аққышып, бұл менің өмірлік жолдашым. Сен ең татлы хыял, биленмешке тал, ерінәрің бал, бұл сен жанға ял. Кел, келсін сылама, көңіл мұңлана, сен янда болсаң, болып қарала. Ашып кел, аққышып, балқып сен, көңілім қояшып. Ашып кел, аққышып, бұл менің өмірлік жолдашым. Түз, жүрегім түз,
Belki zanga kuz O'zidan menga aytir жылы so'z Kel seni kutam Kutam kishirdan Sog'indim erkan Kelirsin mikan Сен нәрсе менің қысқырана келдің? Кімнің? Сенің қыз? Менікі ол. Aşap gel Akkaşap Balkasın Künyelim Ayaşap Aşap gel Akkaşap Bu minen ömürler yoldaşap Әміне Лилия Хайруллина футболға нейтраль қари. Ләкин шулайда узган елны Казанга Криштиану Роналду келгәч, уйыннарын қарарға барған. Футбол уйынын қарамадым енді шул Криштиану Роналдуны гына қарарға бардым деп келді Лилия. Şölen yuqa çığa Dumanlarda oyların şu Allah Kütmeyim deysen Kulağına vermeysen Ötkenlerge kere koymayayım deysen Söyür öte deyip ışandırma Işanasın Benim berde kelmey Kanatlarımla berip koyurma Şın muhabbettir koşumda Ölmey Işanasın da Kelmey Işanasın da Işandırma suyu Işandırma suyu Işandırma suyu Kelmey Işanasın da Kelmey Işanasın da Işandırma suyu Işandırma suyu Işandırma suyu Akbur bilen Söyürler yazıldı Yağmur bilen Gözlerde yuvaldı Adımlarım Kıyılsız gidesin Yılamışa Nişiksin tuzesin Söyür Öte Deyip ışandırma Işanasın Benim berde kelmey Kanatlarımla berip koyurma Şın muhabbettir koşumda Кеше сен шылтыратқан едім. Телефоныңды алмадым. Егетлер белән эш бар иде. Мен моңа ышанырга тиешме? Кеше нәрсәгә тели, шуңа ышана. Ölmey Işanasın da Kelmey Işanasın da Işandırma suyu Işandırma suyu Işandırma suyu Kelmey Işanasın da Kelmey Işanasın da
ışandırma süyü. Яратмыйм, жанатмыйм, уйнамыйм, Россия жеңмешек. Бу Алмаз Мирзаянов жауаплары. Бу мезгілде экраннар алдында отырған ярты ират йөрәген тотып алгандыр да, хатын кызлар мондай иратта бар икән дип куангандыр. Но бер футболистны Алмаз белә. Ул да булса Рональдиньо. Уйнаганын күргәнем юк, әмма хәйрияче булганга хөрмәт итәм диде җырчы. Вәт шулай, ираттагы клип Алмазның үзеннән. Карый. Әни, миш кыймагы пешер әле. Ярар, улым. Телефонларыңызды алып қойыңыз, байтып күнә йөреп булмый бит, бер нәрсә күрмисез. Сезнең чанага шуганыгыз бармы? Пакетка печән тутырып шуганыгыз бармы? Юк. Шуасыгыз киләме? Киттек әйдә. Яратып яшәсәң, гомер матур уза, сөенеп каршылык таңнарны. Уфтанып яшәсәң, йөрәк кенә туза, чәчләргә шал керитә зарлары. Дөньяны яратып, туган дип жан атып, гомер ул бик кыска, онытмыйк, ярларны елатмыйк, иркәләп юатып, дусларны дөньяны яратып. Дөньяны яратып, туган дип жан атып, гомер ул бик кыска, онытмыйк, ярларны елатмыйк, иркәләп юатып, дусларны дөньяны яратып. Бәхетле булырга, сөенеп яшәргә, Худайның сырыгы без дуасын. Ялгызлыктан көйүп, язмышка киенеп, ялгызың яшәргә язмасын. Дөньяны яратып, туган дип жан атып, гомер ул бик кыска, онытмыйк, ярларны елатмыйк, иркәләп юатып, дусларны дөньяны яратып. Пешән кайгалабыз. Давай. Бүләк итик сөю, наз көткән җаннарга, көтеп алык бергә язларны. Яратып инедәшик ялгыз калганнарга, кызганмый үләшик назларны. Дөньяны яратып, туган дип жан атып, гомер ул бик кыска, онытмыйк, ярларны елатмыйк, иркәләп юатып, дусларны дөньяны яратып. Дөньяны яратып, туган дип жан атып, гомер ул бик кыска, онытмыйк, ярларны елатмыйк, иркәләп юатып, дусларны дөньяны яратып. Ярларны елатмыйк, иркәләп юатып, дусларны дөньяны яратып, дусларны дөньяны яратып. Рена РНТ Ливерпуль футбол командасының жанатары. Яраткан футболисты беләсезме кем? Стивен Джерард икән. Ләкин ул хәзер уйнамый. Пенсиягә чыкты дип сөйләде җырчы. Рена, жанатар өчен башка футболист фаритыр. Пенсиядә булгач, кире уйный башламый инде ул. Жырлый белмеймін, ләкин минем күңелемдә гелбию. Кайсы якларда йөрсәм дә тирә-якта гелбию. Миңа карап аптырама
mabi bilmeymin lakin bu bit bite bu bit bite senin matur qarashlaring meni isirta meni isirta ayda bir galib bugun o'ynar biz mahabbat oylin mahabbat senin ko'zlaring matur men bugun seni bitam baby jurli bilmeymin lakin menim ko'nglimda qalbi yo'q qaysi yoqlarda yursam-da tira-yoqda qalbi yo'q jurli bilmeymin lakin menim ko'nglimda qalbi yo'q qaysi yoqlarda yursam-da tira-yoqda qalbi yo'q Menga qarab optir ama bilmeymin lakin bu bit bite Erinlaringni o'bib o'sha men jihanga yiroq yoqlarga menim qo'llarim urilib sening taningga barishigina bul menim yanimda kelgina butun o'ylaring bo'lsin shu beyuda bari bugunga ikki aylanamiz birga jurli bilmeymin lakin menim ko'nglimda qalbi yo'q qaysi yoqlarda yursam-da tira-yoqda qalbi yo'q jurli bilmeymin lakin menim ko'nglimda qalbi yo'q qaysi yoqlarda yursam-da tira-yoqda qalbi yo'q Бәхетле булырга әндәп кит парадыбызны ямләндереп торучы Азалия Валиеваның яраткан футболисты бар. Роналдо. Хайыр, җырчы шул бер футболистны гына белә дә инде. Футболның үзенә килгәндә Азали әллә ни исе китми. Ләкин Рәсәй командасының уйный белмәвен белә. Чемпионатта җиңелмәсләр ди ул. Бигрәк пессимист кеше икәнсең, Азали. Мөгъҗиза бит әллә нигә бер була. Шан, мин шанам. Очрашканбыз икән димәк бушка түгел. Мондай очрашулар булмый бит әлегел. Сине белән рәхәт дип әйтүләре буш булмаган димәк минем көтүләрем. Бәхетле бул бүген, нурлар балкып торган синдер сабыр гөлем, минем сабыр гөлем. Бәхетле шатлыкларның һәрбер мизгелем. Безнең кебек паралар булалыр ул сирәк. Синең сулышыңны тоя минем йөрәк. Өндәшми торсаң да бит мин аңлыймын. Тик янымдан гына китмә җаным. Бәхетле бул бүген, нурлар балкып торган синдер сабыр гөлем, минем сабыр гөлем. Бәхетле бул бүген, тоеп шатлыкларның һәрбер мизгеле.
Ашқанбыз иккен демек бушқа түгел. Бандай ұшырашулар болмай бит әлегел. Сені білән рәхәт дейіп әйтуләрі, бош болмаған демек менің күтуләрім. Бәхетле бұл бүгін, бәхетле бұл бүгін. Нұрлар балқып тұрған сендер сабыр гүлім, менің сабыр гүлім. Бәхетле бұл бүгін, тойып шатлықларының әр бірі мезгілі. Бәхетле бұл бүгін, бәхетле бұл бүгін. Нұрлар балқып тұрған сендер сабыр гүлім, менің сабыр гүлім. Бәхетле бұл бүгін, тойып шатлықларының әр бірі мезгілі. Тойып шатлықларының әр бірі мезгілі. Бәхетле бұл, бәхетле бұл, бәхетле бұл. Алина Давыдова белән Марина Карпова Крәшен кызлары клибы белән хит парадыбызда катнашуларын дәвам итә. Темабызга килгәндә, кызлар аннан бик ерак. Аллага шөкер, тупның нәрсә икәнен беләләр. Иң мөһиме түгәрәк икәнен беләләр. Ә булай бөтенләй футбол белән кызыксынмыйлар икән. Кичкенә чакта классташлар белән уйнаган бар иде дип сөйләде ике шибәркәй. Kızlar, tırıgız. Niçe kapıdaştı ben? Taşıtından bir şey, tırıgız. Шап біздің шулай болсын, бар жерде де йолынсын. Крәшен халық жырлары дүнияда яңғырасын. Нақырат бұйлары, Крәшен ауыллары, ішке батыр, түске матыр, Крәшен қызлары. Тула гармонлары, көңілі ойнаулары, сізге нешік бізге емлі гармонға жырлаулары. Лыя буйы рәхәт була, шәкіні кір жуарға. Әйдәге жырлыйға әлі достлар келген тыңларға. Нақырат буйлары, Крәшен ауыллары, ішке батыр, түске матыр, Крәшен қызлары. Тула гармонлары, көңілі ойнаулары, сізге нешік бізге емлі гармонға жырлаулары. Күк әршін емлі гүрлі баласын уяттырға, әлде ярый достларым бар көңілі юаттырға. Нақырат буйлары, Крәшен ауыллары, ішке батыр, түске матыр, Крәшен қызлары. Тула гармонлары, көңілі ойнаулары, сізге нешік бізге емлі гармонға жырлаулары. Үстәлләрдә сары лимон, сары май дейсіз мәлі. Бейіп келіп жырлап жүрсәм сағынмай дейсіз мәлі. Нақырат буйлары, Крәшен ауыллары, ішке батыр, түске матыр, Крәшен қызлары. Тула гармонлары, көңілі ойнаулары, сізге нешік бізге емлі гармонға жырлаулары. Кең тарлау алланарының үзіп алдым гүлләрін, жүри урамында ерсем шатлана көңілләрін. Нақырат буйлары, Крәшен ауыллары, ішке батыр, түске матыр, Крәшен қызлары. Тула гармонлары, көңілі ойнаулары, сізге нешік бізге емлі гармонға жырлаулары. Алайда бірге, болайда бірге, әнә шолай бірге жүрсек ел ғұмырге. Нақырат буйлары, Крәшен ауыллары, ішке батыр, түске матыр, Крәшен қызлары. Тула гармонлары, көңілі ойнаулары, сізге нешік бізге емлі гармонға жырлаулары. Сізге нешік бізге емлі гармонға жырлаулары. Басқан жерден ұт шығары, Крәшен қызлары.
Топ клип командасының жырлы спортсменнары Фәдиз Ганиев белән Лилия Бектимирова футбол уйнарга ярата. Аларны хәтта яраткан футболистлары да бар. Роналдо, Месси, Мухаммед Салах. Футболны яратып караучы гаилә Россия командасының җиңүенә ышанмый. Юкка, быел бит кертелгән голларда шактый. Без дә ышанмагач, ни булыр? Тютчевта бит в Россию можно только верить. Мин ышанам. Россия, алга! Өзі бір футбол командасы үстіруші Гүзәл Идрисова бұл спорт түрін бітінлей яратмай. Аңламайым да, қарамайым да, бір гіне футболистіні білмейм дейіл, әміне гимнастика спортлы бейулеріні жүрші ярата екен. Гүзәл, бір гіне футболистіні болса да білірге керек енді. Yazып қой. Татарстанның атпатланған ең шәп футболисті Рамиль Шарапов. Дуслар, сіз де yazып қойығыз. Мұны білірге ке.
biz hamon Şan do'st yetmey bizga kerakda Joning ishib ko'ngling surilganda Bir jilasiz yetmey yurakka Joning ishib ko'ngling surilganda Bir jilasiz yetmey yurakka Bir jilasiz yetmey yurakka Bir jilasiz yetmey yurakka Şul kaderli Bir-birimizning qadrin bilmaymiz Ko'z oldinda mingli jonlar so'la Biz ularni go'yo ko'rmaymiz Ko'z oldinda mingli jonlar so'la Biz ularni go'yo ko'rmaymiz Biz ularni go'yo ko'rmaymiz Biz ularni go'yo ko'rmaymiz Kuchib ketgach maqtov yovdiramiz Oltinlarni tinglaymiz Kimga kerak bo'lsin ma'qul so'zlar Shuni da bitongli bilmaymiz Kimga kerak bo'lsin ma'qul so'zlar Shuni da bitongli bilmaymiz Kimga kerak bo'lsin ma'qul so'zlar Shuni da bitongli bilmaymiz Shuni da bitongli bilmaymiz Mangulikka yumg'ashdim ko'zlar Kimga kerak bo'lsin ma'qul so'zlar Shuni da bitongli bilmaymiz Nega ekan nega shunday biz Достар, яраткан жырчыларыгыз, шаттан клипларыгыз топ клип жыйылма командасында узагыраак катнашсын десеңиз, 1320 номеріне аларның коды белән SMS-лар юллагыз. Топ клип хит парадында ким беренче булуын бары сез хәл итәсез. Әлегә пираттагы жырчыбызны карыйк.
Рафил Желалиев белән Илмира Гыйльфанова гаиләсендә футбол өчен тавыш чыгарга мөмкин түгел. Чөнки Рафил дә, Илмира да футболны кичкенә вакытта гына уйнаган, хәзер уйлап та карамыйлар. Бармы аларга футбол, юкмы? Менә тыныч, сау, сәламәт нервлар кемдә ул? Соклангыч. Бірге өтейік ұзын ғұмыр юлларын, бір-бірімізге бағышлап саф мәхәббәт жырларын, бір-бірімізге бағышлап саф мәхәббәт жырларын. Қауыштырды жырлы дүния жырларында сен генә, жырлый, 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 яратам сені генә. Қауыштырды жырлы дүния жырларында сен генә, жырлый, 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 яратам сені генә. Йылмайып күліп яқтыртсақ бұлытлы күнләрні дә, сөю йылдызы нұр сибәр қараңғы түнләргә дә, сөю йылдызы нұр сибәр қараңғы түнләргә дә. Қауыштырды жырлы дүния жырларында сен генә, жырлый, 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 яратам сені генә. Қауыштырды жырлы дүния жырларында сен генә, жырлый, 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 яратам сені генә. Жырларында сен генә. Бір қолыңны бірге өтейік матур ғұмыр юлларын, назлы жырлар тибрәндірсін көңілебіз қылларын, назлы жырлар тибрәндірсін көңілебіз қылларын. Қауыштырды жырлы дүния жырларында сен генә, жырлый, 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 яратам сені генә. Қауыштырды жырлы дүния жырларында сен генә, жырлый, 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 яратам сені генә. Жырларында сен генә, жырлый, 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 яратам сені генә. Қауыштырды жырлы дүния жырларында сен генә, жырлый, 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 яратам. Қауыштырды жырлы дүния жырларында сен генә, жырлый, 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 яратам сені генә. Қауыштырды жырлы дүния жырларында сен генә, жырлый, 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 яратам сені генә. Яратам сені генә, яратам сені генә. Жырларында сен генә. Раяз Фасыхов футбол уйнаучы һәм аны карарга яратучылар рәтеннән. Ләкин җырчының яраткан җан аткан командасы юк. Шуңа күрә күп сөйләп тормыйм. Раязның Кымыртлар җырына төшерелгән хисле клибын карыйк. Шымырта япрак күлмәк, сен киеп килгән идең, сен киеп килгән идең. Мәңге шулай яратышып, яшик без дигән идең, яшик без дигән идең. Ак күлмәк кия шымыртлар, нигә соң яздагына, нигә соң яздагына. Татлы сөю мизгелләре, булган бит азгагына, булган бит
тазгагына ак күлмәккә шымыртлар нигәсең яздагына татлы сөю мезгилләре булган бит азгагына Шымыртның шәшәгедей Құйылды хисләр ирдә Сине көтіп иртә кеші Ғүмірләр ялгыз үтә Ак күлмәккә шымыртлар Нигәсең яздагына Татлы сөю мезгилләре Булган бит азгагына Ак күлмәккә шымыртлар Нигәсең яздагына Татлы сөю мезгилләре Булган бит азгагына Yazılar җитсә шымыртларым Ак чәчәк атар микән Üzülüp сөйгән ярны нигә Онытып булмый икән Ак күлмәккә шымыртлар Нигәсең яздагына Татлы сөю мезгилләре Булган бит азгагына Ак күлмәккә шымыртлар Нигәсең яздагына Татлы сөю мезгилләре Булган бит азгагына Эльнара Ганиева Рубинның жанатары. Үзе топ тибә белмәсә дә футболның нәрсә икәнен аңлый җырчы. Ләкин яраткан футболистым юк ди. Эльнара башкаруында сөйгәннәрнең белик кадерен клибын арап итте. Безне сөйгәннәрне күрмибез без Хисләреннән таптап үтәбез Буш хыяллар белән исерләнеп Бу тормыштан нидер көтәбез Сөйгән барлар бергә яшәсеннәр Балкысыннар тормыш күгендә Сөйгәннәргә мәрхәмәтле булыйк Сөйгәннәрнең белик кадерен Сөйгәннәрне үксеп елатканда Ишенмәсен өчен бәгырең Сөйгәннәрне үксеп
Sevgenlerine merhametle bulayım, sevgenlerine beni kaderin, sevgenlerine yüksek yola atkanla üşümesin üşüm beğerin, Ниһаят, хит парадыбызның бірінші ішлігіне аяқ бастық. Бірі біздің вратарь Ирек Ғайнетдинов қаршала. Жыршы бек яратып футбол ойны. Яратқан футбол командасы Реал Мадрид. Чемпионатта жан атқаны Португалия. Ирек біздің футбол командасына әлләні үміт бағыламай. Бәлки группадан шығарлар деп кенә ойлау. Мен де Ирек үшін тауыш берерсіз деп ойламайм. Бәлки клибін қарарсыз. Ол бүгін 3-ші орында. Yürek yangan şartta dürülep Sil su siptin ana bir şilek Sular sebep sündürerelek bulgaş Bulutlarını yağı ne kirek Ottan alıp suğa salıdın Sudan alıp utlarga Min barı bir kişi tabaldım Məxəbətli sakıllarga Sudan alıp utuqa salıdın Ottan alıp sularga Sınalgan məxəbət günə Batmı iken sularda Kütken şartta üzülüp Ömür jebin üzdün seni kinet Yüreğimde hislerimi safı bulgaş Ümitsizde sünimi məxəbət Ottan alıp suğa salıdın Sudan alıp utlarga Min barı bir kişi tabaldım Məxəbətli sakıllarga Sudan alıp utuqa salıdın Ottan alıp sularga Sınalgan məxəbət günə Batmı iken sularda Cansızlanğan şaqda sızıp Yaralarga anı ne kirek Bəxtlikə barı adımı qalğaş Sınalmasın köşülü bul yürek Ottan alıp suğa salıdın Sudan alıp utlarga Min barı bir kişi tabaldım Məxəbətli sakıllarga Sudan alıp utuqa salıdın Ottan alıp sularga Sınalgan məxəbət günə Batmı iken sularda Sınalgan məxəbət günə Batmı iken sularda Batmı iken sularda
Чираттағы жыршыбыз Құяш айы. Жыршы футболны телевизордан түгіл, стадионға барып парырға ярата. Ләкин еш түгіл. Ғұмымен жыршыға ұшаған футболиста, футбол командасы да yok. Менә хоккейстлар деп сөйләде ол. Аларның да исемен білмей бұғай, бірсін де әйтмәді. Құяш айы бүгін хит парадыбызның 2-ші урынын яулый. Қараймыз. Сенен мин күгіңде Назларым бар жылытырлық менің көңілімде Құшағына кіріп назландың яңна сен анат Бірге болғанда тәніңді шүтмәсін суық Кел әлі кел янарыма жаным жанышы Сүйуді шашқан ерігім сенсіз янмасын Кел әлі кел янарыма жаным жанышым Сүйуді шашқан ерігім сенсіз янмасын Бары сенің үшін гына сүю хислерім Яратмай мүмкін мі сені ең матур шағың Яратам сені гына деп әйттәлі әйт тағы Кел әлі кел янарыма жаным жанышым Сүйуден шашқан ерігім сенсіз янмасын Кел әлі кел янарыма жаным жанышым Сүйуді шашқан ерігім сенсіз янмасын Кел әлі кел янарыма Сүйуден шашқан ерігім сенсіз янмасын Кел әлі кел янарыма жаным жанышым Сүйуді шашқан ерігім сенсіз янмасын Кел әлі кел янарыма жаным жанышым Сүйуді шашқан ерігім сенсіз янмасын Топ-клип хит парадының бірінші урынын Лилияна Ирназаровға таптырабыз. Жыршы біріншілікні яуласа да, сіздің тауышларыңызны күтіп қала. 13-20 номерына Башқұртстан достыбыз үшін тауышлар юллағыз. Клибін біргелеп қарайық. Ирекем сенің назылы қарашыңыны Күнде түште көріп уянам Йымышақ алсу татылы иреніңіні
оле. Бүгінгі ойыныбыз тәмам. Барлық ойыншыларыбызға һәм иң мөһиме сіз хөкемдарларга рәхмәт әйтеп, мин сезнең белән сау булашам. Киләсе очрашуларга кадәр җәмәгать. Пока. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Мейкап Ателье. Это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Мейкап Ателье.